tu nào kia kalau kia nào kia nào nó này nào nó ok và plan ni orang li hiu di depan dan tu nào di depan dan lasara orang GOC GOK Government of Gothuli Bodo dan tutorial law bat pada sebeli dota sudah Gothuli kemana abdo Sri Lanka kesiye hingga nuya kusiye ni Januari yeto hingga kisihu Wei Gothuli kemana abdo Papa kanyat tuti demi papa le atani sahako la mi Gothuli mi hoko bomu sopo paganyo khwaya li papla hoko bomu sopo sesata elo lekam latibu kobo .thi koge ata khweta ya ICCPR hoko bomu sopo sesa ata elo le muglowe kwa tarelo madkota ta setala ata khweta ya ICESCR vedapa hoko peserta dollar wa agata hutapu loplo sabu tutora lo wedala pako thulei sebleli la ko bayola atake tho lo do tapi apu do pasu tho ni pako seble la ame ko thule ni lo pako thule thibo ko bo ti ba lata si so nu apu pasate palo sa di ni me la ko ta du pharo keyboard blog wi aloki tini sa ta phe to khuya lusi khui tu khai nuisi nu ni atobu papata sodni kwanama le payo tu mos soro tapha papata kodalo kwale ta huta ge sit tapha khela bu do patu ba tamasi lotu glu sit tapha ko ni lo ko su le kamla pdo ata reta kle ata ma kle akhot thi ne kemedi democracy atho dot thi ko amuklo we kwasi ko kemewe muklo we kwasble le ta sata kwe do ta do so ta hi ni khwe ya lo so ta kho te ta ba ko ba ko su le kamla pdo yi tu lo we da ho ko bo mu so ko atam ta ku ta re lo ba thwe di ta ko age do ta ma ta ko le thi ko ti ta pha di ho ko bo mu so ko ata lo o lo do ta so ta so ta blo ti ta pha le ka bo she ho ko do ple ata yi ko ti ta pha ko ni lo kwe mu ma thi ko ti ta pha le a eta mu ta ku le ho ko do ple di do commercial software ko tu le do ko tu le thi bo ko bo ti ta pha lo ta se lo mi su ta bo ba ra lo te so na da bo nya ko ku le ko tu le kam le ko ku le khi so sa ge ko re ko te thi ko la do tu mu yi ko ku do ko so de be sa ko bo ko ku khi so mu yi ko do thi ko wa ku do ko lui so po tu le ku do ko le do ta bu ta ba gi ko ku do ko ye so de be lo du ku do ko khi do ta do de gi ko ku do ko ta bu Now I'll speak in English. Republic of Catholic Government. Declaration of Independence and Foundation of the Republic of Catholic. January 5, 2026. We, the people and government of Catholic, the ancestral land of the Korean people, invoking the International Bill of Human Rights, the International Covenant of Civil and Political Rights, abbreviated ICCPR, and the International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights, abbreviated ICESCR, declare unanimously the independence of Catholic from the failed state of Burma, Myanmar, and the foundation of the independent new state, the Republic of Catholic. The people of Catholic have to take this momentous action as they have been subjected to severe persecution, discrimination in all activities of life, and low-intensity genocidal war for 77 years. Starting from the beginning of the year 1949, a year after the independence of the country after World War II, by the racial supremacist and despotic Burman military rulers. The Republic of Catholic's system of governments shall be based on democracy, and the economic system shall be based on the free market economy, free from monopolistic control.
The Republic of Kosovo shall accept the international convention and laws promoting international peace, friendly relations, and cooperation among nations in the solution of global problems. We call upon all peace-loving states of the world to extend their help and support to the people and the new state of the Republic of Kosovo. Signatories of the Declaration: Saw Nada Bomyak, President of the Republic; Saw Shah Yepo, Vice President, Acting Foreign Minister and Deputy Alliance Affairs Minister; Saw David Dagabal, Vice President, Acting Alliance Affairs Minister and Deputy Foreign Minister; Saw Posule, Prime Minister and Religious Affairs Minister; Saw David Ladu, Deputy Prime Minister, Acting Minister of Defense. Thank you. Kunyo doglu muni nidot ni thola ta tinya pakyo dkha de kunyo ni thoto telela thoto ki kunyo bobara lo ta tble muni lai noari yoto tukto kuya lusi ko the kunyo ta pasamuni lai noari thasi to tukto kuya lusi kwi lui KNU doglu so program muni February yoto tukto kuya lusi lui yeah, kunyo dog luni la February to see the thaw to to queer nuisi ho. Who Kothule Muni la you to see the thaw to to queer Lucy Cree. Nui kunyo dog lita to play the mudo muni la in wari your thaw to to queer Lucy Cree. Ho KNDO with the muni la you to see who thaw to queer Lucy Nui. Kwi Maturamuni Lago de Sikito de Kutokuya Yosi de Si Kriopia Muni Land Disable Kisiato Mimuni Muto de Palo Abata Tinya Pakiola Chiko Do Tiboko Po Atasutana Dawe Athuno Tablu